Mbote ben bosu bapanga yamu kwendani mtango yai. Mtango yai betu zoto longa isamu kimosi kesina mna biblia. Katulonga mtumwetu Paulo. Apostol Paulo. Wetulonga isamu kiaki. Isamu tulombilanga ndwenga yenzai kutata nzambi. Tango zankaka diamtu zoto vanga. Kansi ndwenga zovangele diamtu diali chikondele. Idiau ntuma Paulo katulonga isam kiaki kyolombile ndwenga kwa tata nzambi enzailu isam kesina mna biblia katulonga katubani kisam kiaki amlemle lomba isambo defien longa kala katikde betu tata nzambi matonu meng vena kongeye mutango yai tulongu ka mambo mako tulombele mpefien longo ye kala wakatike beto yetubangwa la mambo mako mnakumbo Yesu Kristo. Amen. Ta isam kiaki isamu balombila ndwenga. Muntete tozae na nakakala Apostol Paulo avanga kitukanga ntumwa Yesu. Apostol Paulo. Nani kena apostol? Apostol imutu landanga Yesu. Yesu kuzulu vaventoto batbatete kasisa Yesu. Bapostol kasi ntotu Yesu batwatete basalanga no mama nzambi bahanga no dibundi nzambi balonga mambo ma Yesu Kristo bapostol kasi sa Yesu Kristo vantoto vantete besamning samo Yesu Kristo van Kongo bajintumwa tata nzambi kumba ma watu telemesa na apostol nimbele betune apostol nimbele kumbwandi apostol Victor David Sekunda idiau mnakumbo Yesu tata nzambi kansakumuna apostol wetu pungu mpefye nlongwe nzambi yakala mna moyo wandi bidimbu ye mavanga mamululendo lo nzambi mvana mokumandi bapangi zama lukari apostol na chenu mama nzama lungane kubenu idiau tukale biese bingi mu apostol David Sekunda katutelemesana tata nzambi ni mbele tutanga muna biblia muna Efeso kapuya nzilo 10 mosi ti 10 zole tutala ba tukashisa Yesu Kristo vanze yai mrata tanga tulomazo Efeso yetanga yandi wovana bankaka mukala zintumwa apostol bankaka bambikuli ba prophet bankaka nsamunwa nsamwombote ba evangelist bosumunu evangelist bankaka mivungi mestre oba professor bankaka milongi ba pastor que aí invoca que se no Yesu Kristo mu diamdeki mu fanikisa banlongo mu salabi salu yetunga nitwa Yesu Kristo ibatu que se Yesu Kristo wanza abatunga di bundu de Yesu Kristo banata samia Yesu Kristo wanza evimp batangri ta betune apostol tukalebies tukamsemi okieto twazae na nekakala apostol Paulo avanka kitukanga ntuma Yesu Kristo avanka kitukanga apostol Yesu Kristo na nekakala Biblia samnanga bamudiza nganga bizariel betelanga basaduseo ye bamudiza banto kunizariel betelanga bafariseo líder religioso bafariseo kunizariel bakale ensilulu muvingile Mesia Kristo mwana nzambi ukuisa kadi wani mbotiki waditeksila yebambikuli bankaka bonsu Isaya wabikula ngisula Yesu Kristo yowani bikudi unsituka vuendeng makoko kadiding nkanda mimbishke vueteng unansitu katelenga ntango batu bafila diela bayamula mambi babotama unalangwa mas batu bengi benda kuna ukala yowani mbotiki babotama
baboso bakali minu muvingila masia ikristo mwana nzambi kuisi kansi kristo mwana nzambi kesi bantu baba bavingila ngisulwandi bantambuloko wauka yandiku wauka yesuku baba kanisa vo masia mwana nzambi kakuisa yelukumu yebimvuama bonso politiku kabakatula vamo kumba baromano bayala tshawi Israel baba andi ko evo vya waka yandi Kristo wao kebiyandi wao tuvingila ka yandi wao tunze tatandi Jose uhalama bai ngudi yandi batunze ya Maria tuze bapangizandi Tiago Jose Simão ye Judas batukala yao kimosh batu babonso no bakontikila Yesu akayandiku bengi be Yudai tim tango yai muvingila bene ikris wankak kas kris wisa wakala vanza watombo kudia kuna zulu wakapsi kuna zulu tutanga mune Yohani kapkente njila 10 tutanga yandi wayisa ko babandi kansi babandi bobo kabantambuloko mane Yesu Kristu wisa ko batu bandi bizariel kadi nzambe kadile ndefika sindikila mwanandi me bantambuloko bos tutangini mune Yohani kapkete njira 10 bantambuloko bambonga bamvontel ikwele bukingi mushende voto tula vanishina kimoketo kadishina kimoketo tolonguka isambu kyobongile ndwenga yenzailu kotata nzambi idiawu ndendikwe tangi kupikapu ya wonson Yesu Kristu bamvonda bukafuluka mete kuzulu balonki miyandi yebishelu bien landa byekuika mumukumbwandi baba bandi kili kubalanda mukubakanga ya kubavonda kubanguliza nganga yabanguliza banto ba saduseu yabafalise babatelanga mputu Apostol Paulo munatango yaina kakala apostolu kumbwani bentelelenge Saulo yandi wabandika ulanda bishel bi Yesu Kristo batsambi di Yesu Kristo kubakanga ya kubavonda Stefani sherge Yesu Kristo kakeleng bubamvonda Apostol Paulo vakakala Apostol Paulo munatango yaina Saulo benteleleng wenda waniloma nkanda benkia kubanguliza nganga mukwenda kuna provinsi ya Damasco ke kanga bishembi Yesu Kristo kwa wana provinsi ya Damasco kabanata muboloko ku Yerusalemu Bibili samnanga Saulo bukenda bukafita kana mukote kuna mbongi ya Damasco lusulu ncheji menzamilo tuko kuzulu lombuila Saulo wabovana ntoto wawandinga yevovo kwa yandi Saulo mukidiyambu unzominanga yani walivutole mfumu unani kwako ngeye nani Yesu ngamna munu Yesu ukwezo mingi kansi telema ukote kuna mbanza ya Damasco siwa kambuwa mambu fetivanga ukankamba Yesu tutanga muna Biblia twazaya bwebu kabandi kila Apostol Paulo isaluke Yesu Kristo bansobela kumba Saulo kitu kidi Apostol Paulo tutanga muna Biblia ikuba bansobela kumbu kadi batu baboso bazaya vo Saulo imvondi yebisheli bya Yesu Kristo tsangu zenda vo Saulo ukweka ngingi bakulbalanda Yesu Kristo idiao Yesu kanvani salukiandi ikumbu kansobelu mpasi bantu bantiniko Yesu mvene kumbu ya Paulo Saulo
bakatole ese batuli pe ikitukili Paulo. Tutanga mamoso na Biblia to bakula webu kabani kilisaru ke Yesu Kristo Paulo. Apóstolo Paulo. Kare mbeni kakala ko bishel Yesu Kristo. Tutanga na mavanga mazintumwa. Muputu atu dos apóstolos kapuvwa njila ntete tima kumole nana. Utanga Sauli watatamana muvumisa ya vonda nlongi mfumu wayenda konguliza nganga walomba nkanda munata ku Damasko unzoza tukutukunu mpasivo kasolula bankaka benzile yoyo kani babakala vo bankento kabatwala bakangama ku Yerusalemu. Paulo wenu kumunguliza ngang walomba nkanda wangie kere una provinsia ya Damasko ke kanga ba wonso no balanda nganjila Yesu Kristo bakala bangudi oba bakala ka bakanga kesi ya ku Yerusalemu bakanga mboloko nkabetatu bukayenda yendingi bukala bukafina ngana ye Damasko kia kotukili kuzulu tombuila tumkunkesulila kinzungilila ke bukafina mavana Damasko bukafina mana Damasko bukafina mandaka kota una Damasko unhatele Damasko kie yetuko na Zulu mcheche na yetuko na Zulu mienzambi miambuila yandi wobuwa vanchi wowo ndinga yavova kwa yandi Sauli mkiama ukunzominanga Sauli bukabuva na ntoto ndinga kawetu kuna Zulu yenkama na Sauli kiliamo nunda unzominanga mkiliamo kwa ndandi dingi yandi wahyule wavova mfumu unani kwako yandi wavova munu Yesu uzomene kwako Yesu wavuto nda munu Yesu kwelandingi munu Yesu kwelandi zolokanga kastelema wenda kota mumbanza si wakambu wa maufotivanga Yesu wakamda telema kota muna mbanza kota muna hata siba wakamba manovanga babakala bayenda yandi batelema kibaba bawandinga kansi kabamona muntuko babakala yandi bakala yandi la mosbende yandi bakala yandi la mosbende yandi bakala ya Saul bawendinga kansi bamona muntuko nyika kabowa Sauli watelema vanchi kansi mesumandi bumazibuka kamona lekoko bansimba mkoko bantwalisa ku Damasko Sauli telemene mesumandi matemukene me mamonok vakanki makamona bansimba mamoko bakala yandi beneta na moko yekune Damasko wakala lumbu tatu kamonoko kadioko kanuoko bilumitatu kakala Paulo nzo bilumitatu kakala kuna Damasko kadioko kanuoki umo kamono kuba mu Damasko mwakala nlonguki nkumbwandi Anania mfumu wavovo kwa yandi mumona mesu Anania yandi watambulila vavangina mfumu wavovo kwa yandi telema wenda munjila ibikuanga yasungama tomba munzo ya Yuda muntu kumbwandi Sauli utukili mutalasalo kadi tala usambilanga Anania isherke Yesu kakelenga yamna tiane Damasko fumu Yesu vovele kwa Anania telema wena unanzile ibikuanga unzile betelanga yasungama kota muna nzoe ya Yuda mutu moshi unamukumbwani Saul ndo wenda talabwa yandi Saulu musambi laken
bukakalo sambila mwene muna vizamu nda mutu wishi likumbwana nani ya ntudi di moko mwene tutanga yandi mweni muntu nkumbwandi ananiye vokotele ntudi koko vayandi mpasi kamona diaka mwene yandi omona muna bukakalo sambila mwene muna vizamu ananiye wishi ntudi koko mushenda kamona Anania wavutula kwa mfumu ya wili kwa mkoba bengi mambi manene kavanga muntu wawu kwa banlongu kubaku ku Yerusalemu. Anania kamda mfumu muntu wane wili kwa Yerusalemu mbisa vulika hangiri kwa bana kwa banlongu kubaku kwa batu balanda ngeyi mbisa vulika bavangiri muamu yandi una lulendu lwa bangudiza nganga mukanga babonsono babombi dilanga nkumbu wako mfumu ovovo kwa yandi nda wenda kadi yandi isadiki ya sola munata nkumbu wami kwa bampaye ye kwa mintinu ye kwa bana bizariye kadi munusi ya nsonga buonsu bukafuati lungu wako kuingi mudia nkumbu wami Yesu kamda nda wenda yani we sole unata kumbwangu kwa bantinu kwa babanu bizariele ye bampai yani sikamona bubu kalungu wa bubu ka sofreda udamda kumbwangu Anania wayenda wakota munzo ina watula moko vayandi wavova Sauli umpangi mfumu umfilisi Yesu umona kana kwangeye munjila iwayishila mpasi wa mona diaka ye saduswa kwa mpefi ya nlongo kamda mfumu uomona kina munjila wayishila unchidikidi ngo wa mona pefi ya nlongo yosadis lekwa tumbu sotuka mumesumandi buonsu vo bivevele wamona diaka wetelema wabotukwa Budakantola moku biyekala mla mesumandi menkanga ndaka moniko bibuidi bekala bosu mabala mapesh manzonzi bibuidi muene bambotegel wedia wakinda wakala lumubikwa ye minlonguki miekala mudemasku Budaba biyakato bibiana meso yandi wedia kindidi wakala kuna Damaske banlonki ba Yesu bilumbia vula yandi tumu samuna Yesu unzoza tukutukunu vo Yesu imwana nzambi yandi bandi kwa samuni unajoza nzambi vo Yesu imwana nzambi babonso ba wabuo ba yitukwa bavova kadi ndiewo kayandi kwe wabungisa mu Yerusalemi baboso babombi dena nkumbu yoywe yandi wayisa muamumpe mukanga ye kutunata kubanguliza nganga kule Yerusalemi baboso bamona Saulo bandi kwa vovima mbote mukumbu Yesu Kristu bayituku sabende wawo kale kwa vonsi batu kule Yerusalemi Wisa mwatari yetu katukanga katunata kule Yerusalemu mboloko wabu kitukidi Yesu teko kwe sambidi bayitu kaba wonson Sauli waluta shama beni wabuisa bayudai bakunda mu Damasku kindunga wabasonga vo Yesu i Kristu unibongi yane Damasku mwakadi yaka bayudai bakondo zolo kumbu Yesu Kristu Buba mona Saulu bandiri kwa yehoi mama Yesu Kristu Banfinsa paka Me Saulu bakamda Yesu imwana nzambi Yesu Kristu imwana nzambi Bayudai bana bakala kuna Damasku Paulo babanda bakamda Yesu Kristu imwana nzambi Lumbu bia bingi ubia vyoka Bayudayu bavova manenga mkumvonda Kansu kanukunu wawu lwazaya kana kwa Saulu bankenga mielumpe muini ya fuku mpasi bamvonda bamona nda mutu wawu utaw yabule to mvonda bazola bavonda Saulu
Saul bankengila muini ya fuku mufuku nlonguki miambonga mulumbu miankulumini na mpidi bukaluaka ku Yerusalemi watonda bunda na ya minlonguki kansi babonsono bantina kabanlekile minuko voyi nlonguki kuna Damasku Paulo banzol banvonda ko bayudai bakan kwa kunu baba munapiba bantinis wishe ku Yerusalem Paulo ku Yerusalem wele ko kala banlonguki ba Yesu Kristo Barba ndongo bana Yesu Kristo banzu bantini dia ka bazone mutu wao uko tuhonding uishir ko betu kariba za yandi uko bakangingi bakala yiminu ko yande yandi longkili yako Yesu Kristo o yando kitu kan longki wa Yesu Kristo o yando kitu ko ishir Yesu Kristo banaba wa mbonga wanata kwa zintumwa wabakamba bonsu bwamonikina mfumu kwa yandi munjila ye wovova kwa yandi ye buonsu bwa kala kibakala mfumo Yesu Kristu ku Damasku muntu mos kumbwane bana ba kwa kuna Yerusalem nete Paulo ye kuna nete Paulo kuna kwa kala banlonguki ye kuna kala zintumwa ba apostoli ba Yesu unskawinde mutu atala mambo monikene kuna Damasku tala Yesu bu Yesu kuna buili mna njira Damasku Taram mamos ko longi mkumu Yesu na Damasku kayika mutwet luntini bantuma bambongel ba apostol bambongel yani wakala yawu wakota wavaika mu Yerusalem wakala kibakala mkumbo mfumu Saula kale bakala mkwasamni kumbo Yesu Kristo kuna Yerusalem benul tangi kwa kia wonso kuna tsuka lo mona boy Paulo ye kumbu bo ban sobile yao ban katola Saul ban tudi kumbu Paulo tangam le desole Korinti kap kumye mosi njelo ko mone tatu tim ko tatu muputu segundo Coríntios capítulo 11 versículo 23 a 33 o mona paska mona Paulo apóstolo Paulo mkumbu Yesu buskan kamde yandi sikamona pasi mkumbuama kesamni kumbuama kamona pasi apóstolo Paulo wokota boloko mkumbu Yesu Kristo apóstolo Paulo bankube yanzuati tilu fwa apóstolo Paulo bankube ya matadi pupupum maabu mfula kamona apóstolo Paulo tanga mndezole Korinti kapu kumye mosi njelo kumore tato watanga paska mona apóstolo Paulo mkumbu Yesu Kristo bankubiri yanzuati bankubiri fuili me ufuluka bukaufu kwele kuna zulu kenda bankaba sediaka nda kabla kuna ntoto tukidi wenati mama nzambi kuna zulu kenda mambo ko wokwe to tanga muna de zole Korinti kapkumye zole njila zole to tanga mununze ye muntu mu Kristo kuumia mvu ye miamana vyoka vo wakala munitu kinzeyeko vo kumbashe nitu kinzeyeko nzambi zebwo wompile yoyo wotombuka nate kuna zulu de tatu nzevo muntu wompile yoyo vo munitu vo kumbashe nitu kinzeyeko nzambi zebwo wotombuka nate kupala Yesu wowa mambu kama vovakani makondo luve kwa muntu muwa sabana yani ze muntu yani mos Paulo ze muntu wende kuna zulu kari munjitu kakala kadi ka munjitu kakala ko kaze mezenda wende kuna zulu de tatu ye kuna paraíso mambu kawo kuna zulu vantoto menelu fako muntu kumuvova muzagere ko muntu mambu kawo bukesa kuna zulu bukatu kuna zulu longeli samki yake kyo lombile nduwenga yenzayi kwa nzambi totanga ke bwabu muna Efeso kapkentete njila kumye sambon totanga muna Efeso capítulo 1 versículo 16 sambu ke nduwenga totanga
kindembo lumuvutula matondo ko benu ko buikulu bambu kilanga moyo muntu sambulu lwami mpasi nzambe mfumu wetu Yesu Kristu isadie nkembu kaluvana mpefye ndwenga yenzailu munkuntomo kunzaya kawangule meso mantima mieno mpasi lwazaya bwenina vuvu kemboko lwandi ye bwenina kimvuama kenkembo difodiandi mubanlongo ye buonsu bwenina lulendu lwandi lwelunene kwa benu luleka minu buonsu bwenina ntsadu lwelulendu longoluzandi lukasalile mu Kristu bukamfulukisa mubafwa iwamvuandisa valubakala lwandi muzulu vanantandwe ngiadulu ya yonsono yekinkuluntu yelulendu yekimpfumu yeyonsu kumbi bikwanga kamutango yaikakako kansi mutango kuisampe yandi watula bya byonsono kuchamalumandi wamvana mukala ntwalibundu mubya byonsono kalidi yawu initwandi intsadulu yedieno salanga mubya byonsono yemwamu onsono amen. Kya isambu kalomba Apostle Paulo tolombanga kwa nzambi ata nzambi katuvana ndwenga yenzailu nguzaye mamandi ngisambu kyaki sambu kene ndolombanga tata nzambi kovana ndwenga ngele ndolombi sambu kyaki muna moyo wako nge mosi ebu ilomba welandi ngebo ilonki wazaye bulendo lombile muna moyo wange mosi moyo wako lombile bu tata dina mozulu mvana mpefye ndwenga yenzailu yotomo kuzaya wangule meso mantimami mpase zaya bwenina vuvu kemboko lwako yebwene imvuama kenkembu wabetu banlongo wangule meso mantimami mpase zaya lulendu lwa lunene luna kwa munu ileka minu kwa ngeye yebwenina ntsadulwa lulendu longolu zako luwasalila mu Yesu buwamfulukisa mubafwa yewamvuandisa valubakala lwako mumazulu wangule meso mantimami yezaya bwendenda vanga mululendu kamvana Yesu bukamvuandisa yeyandi valubakala lwandi munazulu wangule meso mantimami yezaya bwenina kimvuama kenkembu wako mpasi yeshama mululendu lompefyako wangule meso mantimami mfumu yetoma bakula yebanlongo babonsono bwenina yela yempinda yentela woluzolulu wako kya isambu bunolomba kesina muna Efeso kapkentete njilo kumesama timu kumole tatu bunolomba nzambi kovana mayela mwangili salo mayela mwangili kakidiyambu ko yanguri mayela nzambi mayela mayanguri mbiyakuri muhanga byawo kare mayela manzambi nduka za nzambi nduwenge za nzambi zilutri bya wonso isanga tukelombela nduwenga tata nzambi tukele kyawo bwabu yahangi sambo ko batwende baze Yesu Kristu balanda nzambi balanda nzila nzambi tewangi sambo ubongo Yesu Kristu kayala moyo wako kayala luzingu lwako wakituka mwana nzambi walanda Yesu Kristu wovulwes kani Yesu Kristu wisa vanzayayi wofumna kulunzi kudamle kutuvulwes yandi wisa watukatula masumu mako lutokala mawo watukatula muibubu kia karepe mtokala kiao watukatula mjile karepe mtokala tuvangi samki yaki inge unendo vangi yoi samki yaki isamba bongi la Yesu Kristu kakala mna moyo wako Yesu Kristu kakote mna moyo wako kayala moyo wako wakituka mwana nzambi walanda nzilandi wakala mwana nzambi nge unendo vangi yoi samki yaki zima mesu vova ya munu uvangi samki yaki vova tata nzambi munindi bakwele voyi sumuki wovilengane ngina vakati dia masumu kansi ngeye ungwene unu kuikili muntimami vo Yesu imfumu
wofo muna kulunzi mudiamu dia munu yevulwe sa idia mfumu Yesu munu bwabu mfungwele ntimame yuvene moyo wame yubongele wakala mfumu wa mvulu swami yutonda mfumu Yesu unomvulwe se bwabu mkumbu wako. Amen. Amen. Tangu evangeli samki yaki bongele Yesu Kristu muna ntimako detete sumba Biblia watanga Biblia inkana nzambi imama nzambi makulu muzai nzambi Biblia nzambi Biblia kele banzai langa wazai mzolo nzambi moyo wako walanda nzambi ubota mna wasama lango imuna pefi ya longu walanda ajila nzambi wakala mwana nzambi uvulwe sa akatulu nzayayi imbukata mzayayi wavulwa sa uenda kuzulu kuna nzambi lana nzambi tumene mlelo mili sambu ya sakumuna moyo wako tata nzambi sakumuna ba wonso batu bandanditi sakumuna moyo miyawu tulombele mavipi makala kwa bawo tulombele mbote za wonso nzambi makala kwa bawo kuna nzu zawo kwa bana bawo mavipi makala kwa bawo basakumuna munakumbwa Yesu Kristo. Amen. Vangange samki aki tulonkel keshene muna Efeso kapken tete njila umia sambon timu kumona etatu ulomba kwa tata nzambi kovana ndwenga yenzailu. Ciao ciao salambot.